No, avuxeni matsonga ma ka hina Mr Romantic Mfana Maranto ka YouTube channel ni rhandza ngopfu khensaka lava kotaka ku va subscriber na lava kotaka ku vona tivhidiyo ta mina kwala ka YouTube. Namuntlha hi ta vulavula hi swiyimbeleri swimbirhi ka YouTube ku nga Mampela the Boss na Mr Post. Ya mi ta tsundzuka ku Mampela the Boss va humesa album na yoho, album leyi nga fika na yoho yi va yi ri na matimba. So a yi ri kahle album. So but hikwalaho ka album ku na risimu leri na rona ri nga kahle leri ku nga hit ya hi hit risimu lero. So but loko ni kha ni cheka I find out ku ri risimu leri ri yo yiviwa from Mozambique ya ra MC Roger. And then loko ri kha ri yimbelela Mozambique ri yimbelela hi Xitsonga xa kwahala Mozambique as we all know ku Xitsonga xa vona kumbe Xichangani xa vona a xi fani na Xichangani xa hina. Mozambique ri yimbelela hi ndlela leyi yi ri lexi ku dlaku na wena xi dle. And then Mr Post na Mampela the Boss va fika va cinca laha va ku lexi xi ku dyaku na wena xi dye. So ri yo yiviwa risimu leriya ka ha ri hava creativity. Creativity a yi kona. It's a good song mara hi ku lexi salaka leswi va nga swi yimbelela laha vo yo swi khopa. Why I say this loko Mampela the Boss a ta va a ri na Ndhambo Makhegula ku na laha va nga fika va ku tin'wani ta tinsimu ta Benny Mayengani a ti huma from Mozambique ya ku like Benny Mayengani a yiva tinsimu ta le Mozambique a fika a ti yimbelela haleni. So ni vona na vona va ri le ku landzeleleni kwalaho ka Benny Mayengani a nga famba hi kona. So but I wonder ku how cause swa vona a swi dlayi ku fana na leswi Benny Mayengani a endlaka swona. So anyway a subscribe-eni channel yi kula inkomu.